U vrijeme savremenih tehnologija učitelji, nastavnici, bibliotekari, roditelji se trude na sve načine da kod djece razviju čitalačke navike. I ima mališana u velikom procentu koji vole čitati i to ne samo lektiru, već kažu vole da čitaju i mimo obaveznih školskih štiva. Imaju đaci 4. razreda Dobojske osnovne škole Dositej Obradović omiljene lektire koje su pročitali. Volim da čitam i baš mi je zanimljivo. Najzanimljivija lektira koju sam pročitala mi je bila Pipi duga čarapa, zato što se tu radi baš o jednoj nestašnoj djevojčici koja nas može dosta toga naučiti i ona baš kroz svoj život nam pokazuje da je život prava zabava. Omiljena lektira mi je Doživljaj Mačka Toša i omiljena vrsta teksta mi je roman. Omiljena lektira mi je to što obožavam mačke i obožavam zato što je konačno mačka i miš složili. Ja sam pročitala lektiru Tužni princ i ona mi je isto veoma zanimljiva zato što se tu radi o jednom usamljenom dječaku, ali je on kroz svoju maštu i svoje crtanje našao svoju sreću. Da vole da čitaju njeni učenici potvrdila je učiteljica. Otkrila je koja im je bila najzanimljivija lektira i na koji način su ju obradili. Najzanimljivija lektira u ovoj generaciji bila je Pipi duga čarapa. Mi smo učenike vodili prvo u Američki kutak kako bi oni odgledali animirani film, da uporede knjigu i film i da nađu razlike i sličnosti. Godinama unazad u Dobojskoj Narodnoj biblioteci na dječjem odjeljenju Karlo Kolodi organizuju časove lektire, radionice na kojima obrađuju lektire na opušteniji način. Za ovaj put odabrana je lektira Tužni princ. Pokušavamo da na jedan zabavan način da im prikažemo i drugu stranu te lektire. Dakle, oni će tu lektiru već da obrade sa svojim nastavnicima ili učiteljima ili profesorima u školi, sve ono što nastavni plan i program zahtijeva, a ovdje se rade tipa neke radionice i slično. Današnja radionica će izgledati tako što ćemo razgovarati i o piscu i o samom dijelu, tako to je Tužni princ u pitanju, a onda će djeca da prave maske. Znači, dječaci pravi Tužnog princa, a djevojčice princezu koju je sanjao Tužni princ. Književnik Tin Ujević rekao je: knjiga nije hrana, ali je poslastica. Baš u duhu ovog citata protekao je čas lektire kod učenika 4. razreda Dobojske osnovne škole Dositej Obradović na dječjem odjeljenju biblioteke u ovom gradu. Realizovana je još jedna zanimljiva i inovativna metoda rada sa djecom koja je imala za cilj ne samo razvijanje čitalačkih navika, već da podstakne učenike i na kreativno stvaralački rad.